direktora preduzeća vinarskog. Nešto su govorili, poslije on mene je uzeo, odveo, soba sa namještajem, sve, kaže ovdje ćete živjeti. Poslije odveo me na kasu, na preduzeća. Nešto je govorio, opet kaže potpišite se ovdje. Ja sam se potpisao, još 1000. Mislim, pa tu uopšte ne treba da radi, samo da se potpiše čovjek. I poslije kazali, ja kažem, a gdje ću ja raditi? A vi 15 dana odmarajte se, ovdje ima plaža, odmarajte se, poslije 15 dana dođite pa ćemo vidjeti gdje da radite. Tako je bilo. Poslije 15 dana, kada sam došao u kancelariju, onda mene su naznačili upravnikom odeljenja ovog preduzeća u Livadiji. Druge godine porodica je došla tamo, ama oni su vidjeli da bolje da ostanu u Jugoslaviji. Ona se vratila, ja sam ostao. Дорога длинною, погодой лунною, да с песней той, что вдаль летит звеня, да с той старинною, с той семиструнною, что по ночам так мучила меня. Лай-лай-ла, лай-ла-ла, ла-ла-ла-лай-ла-ла, ла-ла-ла-лай-ла-ла-ла-ла. Да выходят пелями за даром, понапрасну ночь за ночью шли. Если мы покончили со старым, так и ночи эти отошли. Дорога длинною, погодой лунною, да с песней той, что вдаль летит звеня, да с той старинною, с той семиструнною, что по ночам так мучила меня. Дорога длинною, погодой лунною, да с песней той, что вдаль летит звеня, да с той старинною, с той семиструнною, что по ночам так мучила меня. Отлично. Ovo vino na jednom mjestu može da da ovaj rezultat. Kada probate kao da jedete čokoladu.